Ceol splódar ar an státe níos Shine couple of port. Fáilte is fiche rib Winter Hughes. Yeah, well, I was coming home from Armagh. I was heading back towards Katy, and I got the phone call to ask us to come back onto the show to say we come through as a wild card. The hair stood in the back of my neck, you know, to think that we had another chance, you know, to come back after being knocked out the first time round. Támuid ag súil go mór leis. We've been practicing non-stop. Is dócha gúil Paul Hughes agus an trúir aige na bóchalí óga brásásta agus brábalta dul ar stáitse an nocht hop na bóchalí ó Ardfacha. Táisiad ar reach Winter Hughes gach déna haigh lads fáilte rash gur míle maithe gaoibh ó mé antainna bhas sin Cámas d'art go Sinead a dú Sinead measúla nóha nénta ag Winter Hughes bheits an óíocht an ucht. Well há annach é dianta acu vísa annachóca lei sin vísa if dhéchant ar nail ar an musca wow hí gostó buint latsantlí go raibh se buint ceol as an musca ceol so maithú má sibh agus is daslam se bhí iscint a ríist. Sinead gur maith. Áine could have captured through Winter Hughes enough. Well, is mar chéile sin do agus féirí nolag. Mar tá sé cho fada ó bhí me in éon teisiún ceol, go raibh sé go háling a bheith géisteach libh. An tain rud amháin a bhilthing iad, há sé bheith go mórtas, agus ba yes dámeach rud é úntas éigent in san ráha a dhéonsibh. Ach tá muide sin bhí sibh ceolmhar agus anhangamhach. Áine gur maith. Which sin began in conspóide, cé a capú fi ar Dordáin sin? Beidir gúin ceartacha is dócha dúsa fiochan deir a gomrád a cúpla seachtaráin. Sinna cumé sin is scríomh sios. Chéad ó ríomh. Mar bhí me chunará bhín ceartacha chumánar bhí me se óg ó héamh darmach agus begáin cleachta a dhéanamh rud ná dhéon is léir gúil an cleachta déanta a gcuibh se a nocht agus is ana cheoltóirí iad chumá chunig leis an cleachta ín sibh go húntaach a nocht. Okay, well, tóirí gur míam agaí. Winter Hughes fáilte rash Niall chuna sa mohín sibh hééis an taspántas. Támuid ansásta. It's nice to see all our hours of effort have paid off. And they certainly have. Agus éis dad, tá nullag ar malach bhfuil sé mad sa seach fill her. Oh, total madhouse at the moment. You know, this is only 3, we have 5 kids, and there's 2 younger ones at home. And we can just say hello to Megan and Joshua. Hi Megan, hi Joshua, consortium, nullag honna. So, no, this is all fun and games. We're getting Santa lists and stuff sorted out at the minute, you know. Yeah. Happy madness. Hey lads, we should go hall in gur míle maithagaí. Oró nela gach duine le Winter Hughes!